Thutha maabithaa amuhohia aria marangagira migunda ya arĩithia kaunti-ini ya Laikipia kweherio, riu thirikari ni itumite abithaa a IP thutha wa makaya ma aikari uria Uhaguku wa ugitiri ucacite mwena ucio. Ndeto icio raigua cia uici uturaga wiragwo cia uici. Githaka kiria kiri haria gutire kindu kiingiraga gikauma. Kuri irima ririho na jeshi citu tuiguaga ire Somalia ikihura Al-Shabaab. Niki kiragiria ciuke cia beiru turure aya mari haha nigetha guthere. Ng'ombe ikienda imeenda, na mali inaenda zinaenda huko sehemu ya chini. Ikiwezekana ng'ombe zikiibiwa, zikipotea kabisa, that other community wa compensate hizo ng'ombe kwa wale wameibiwa, sababu wao wenyewe wanajijua. Munini wa borithi Edward Mbugua ikinyitie mwena ucio na kwambika firigisheni matura-ini maria kurerikana ni mumehire mbere ya agite na gikaro na atongoria hamwe na aikari a guku. Nikasema mimi nije mwenyewe nijione, atikiniambia hii imefanyikia Kamwenja, najua Kamwenja ni wapi. Na bado iko tabu kwa sababu gari tumesukuma tukienda huko. So we need to improve the roads. Ithuĩ tutire andu akurira ina basari cia thirikari. Ithuĩ tuli andu merimagira. Rore mbembe citũ ihana. No riu ng'ombe iria tũngĩhe ciana ici hatuwezi. Abithaa aria matumitwo ni Makiria 150 haha akiranira gibarua kia mbere gutafanio ni kwihitana na mishinga iria igwatirwo mugaru na watho. Kwa sababu hata buduki ikizemekana ni AK47 au G3 iko characteristics zingine iko naye kama vile mnakaa hapo. Hiyo watu yote mkichukurua vidore muko hapo, hakuna kidore inafanana na nani na mtu mwingine. Matura ma Ol-Moran githiga kamweje matweku mitetana wa gwashe ari mokura tweka meheirwo Makiria. Wala ya ng'ombe citu haha nduri mundu ngikuria. Ng'ombe ici akaitiari citu ciari cia andu acio. Tugika mucemanio tumacokerie ciothe. Nyona ongiuka gwakwa ndingikurugira nginya gatu tondu nginya karia ndire. Ithuĩ tutire hindi tugakama mburi kana tukame ng'ombe iguru ria andu aria na ne thithino itu ni tukwenda tondu ni ukire utwira ni atia tuguikara. Mtu anaweza toka Mbarigo anjue ng'ombe iko wapi, na hiyo ni kitu tulisema sana, na tukasema tusaidiane, tutoe mandoa ambao iko katikati yetu. Abithaa amuhohia aria maturite guku thirikari ugite makoretwo makiamukira mathomo. Ngiribotera Inooro TV, ijitagwo Wanjiku wa Kimani. Nani?